Fáilteach go Páirc Parnell go chlufa Leathcheannais chuaigh Laighean faoi scór bliana idir chundéan lú na cuairteirí agus an idir baile blá Cliath anseo Páirc Parnell na Gréine agus ní rion go hálaíonn seo an áirt chaithneach be se chuisteach a riont go na himimeí don nói agus a gháil faoi idir i ri an chéad leach. Mar támuid agus mu súgamór se glufa seo idir blá Cliath chéocht na bhar a grúpa agus chundéan lú a fud an bua an Tráchtaire caite a gunne chundé chilhainteán a chinnteach me siad an seo sa glufa Leathcheannais. Mar sin tosamúid le fud an blá Cliath ar dús agus a arúháanta tinta go sin ón an aránú agus a fógraí trúna iné. Sa gúil tá David Leonard agus mar láchúlaí tíomhmóthó tá fear leabháil fin brútan. Mar ag bhfuil sé tá Dan Murphy's croci cin choda agus tíomhmóthó sin ag 5 tá Jamie Smith agus Matthew Gardner. Be sé de súl go mór a go méid an bhirt a lápáircis na Charlie McMarrow as coolla gibh hochtagus an fear leis an taithí idir chundé Graham McEnany in ansíomh ní an ná beidir an cat lápáircis sin a rútlas. An tosíonn sin tá Clive Burke gibh it a de a bhí mar réalt ag mód de minar ag blá Cliath agus bhín gimar sa coolla go minic. Paul Reynolds hand fu trí cholín as kicking na séra a gine na mí agus Luke O'Boyle a gibh it dóide. Sin tá captain in ansíomh trídeag Mark McNally agus tíomh sin tá Jamie McCarville ní hosín Carflynn in ansí idir fé chuig sé Joe Quigley a hosíns as na crocaí in ansí idir fecha ceir go bhlá Cliath. Fuair an lú agus rá arúdanta go sin don nói dimar siad an Tráchtaire caite seachtain brise ag blá Cliath agus beidir go bin an fágúil rá arúcha agus go dtíhann ceann na háirechaí seo andéarnach agus i duna tástal aclaachta ar imnáirí lú. Sa gúla sin tá cíanna Donahue as na Garaltaí agus mar láchúlaí tá James Maguire. Ní hosin idir sé gortú crás go sin Shane Halpenny tá an idir fiche cead isteach an sin Keelan Martin a bhés san ionad sin idir sé Cameron Marrig seacht agus Taig McDonald in ansí idir chuig Taig dimar na blá Cliath is a gríomh seo an bhíon caite. Lá na Páircin sin tá Darragh McDonald agus Sean Callahan ag 8 agus 9 agus na tosaí tá Ciaran McArdle a bhés ar an 10 slot sin a príomh níoscar agus príomh scóirlaí na fórne. Tíomh le sin be Pierce Grimes Murphy ag ansí idir dóideag. Ní hosín idir trídeag Conor McGinty tá an idir 8 agus sna Aaron McGlue isteach in ansí idir 8 agus tá captain na fórne is dimar lántas sna Sean Reynolds agus na Sean tá Darragh Dorian Nancy idir 2 mar sin sinad na fórne agus arú an dóhiamh agus a fáil fí réid le go chufa Leathcheannais chuaigh Laighean don nói se hábhríon déag ó bhí chundéan lú a glufa Leathcheannais fí scór bliana a sean chleachta ag blá Cliath don nói na glufaí Leathcheannais agus Cheannais. Réitear an trúna seo bhil tá sé sin a mó ar barc agus na David Hickey agus be sé súlach me mór le duine ge an job Páirc Parnell atá breanna go deas is an dimir blá Cliath agus chun mí caiici seo hin agus bhfuil tá an farca breanna go deas mar tá ag tribach tá díon láidir go má agus be mu súla sár chaibhríonn sin seo don an clufa Leathcheannais eile ar bon ag an nám céanna. Be sé simú a chuí atá imnóirí blá Cliath agus go háid fear an taithí idir chundé an rud na sínsir fear ar rinne i chéidir an rud na sínsir go blá Cliath na Graham McEnany chunne chiildára an bhíon caite agus don bhí sé gimmert a rinne strathe am líanana mar sin. Taithí agus sin an rád idir chundé agus an lú bhfuil trúach sin ar a Parnell idir chundé don nói faoi stúr Ger Brennan. A chu réitir sásta má be sé simú céfas cóna gaoithe tá sé an trúna ní se an láidir ach tá rí sin chamá agus heapan go beidir an rud beidir chuirchaisteach rions go himimeí seachas éimar duile. Agus se sé fuair tá sé gríomhhar ás le bantamach sa glufa Cheannais an glufa Leathcheannais eile don nói chun na mí tartá a chiildara blá Cliath bócach a gunne na mí ribh seo sa ngrád agus a gríomh seo chun na lú a cháil siad a gunne chiildara. Mar sin hála go meach sé deacair agus fiom le banisteachta an lú for the real count hééis an chlufa rúisiid a gunne go bhaint mar sé deacair beidir híoch go Páirc Parnell ach gur sé gur sé dáin agus a chuir táda le cáile go agus úintí seachí sám an táda le cáile. Tá muid fáí réid agus ceapan go mé ó an na bhíon aine tre Páirc Parnell agus hééis sin caafirsteach an fel idir an lú agus blá Cliath ag de panel blá Cliath sin agus cúpla arú an fidir ionad chamá panel an láidir cup rínta cup a hrú críomh minú Laighean cúpla blianachan. Agus ceap go mé an lú a cosint a gunne na Gréine sa géide mar sin seasamúd agus súmadú más go náisianta ar dús.
Mas an orna cost agus mar chonig sin sin slúbra palísteachas chun déon lút ní leháda hola chuide acu ach be sé súl Clifa Mórnse Hobson bhil si ná an ceannas áil ar bhlach ní se dachar a gúine bhlach lia cínte ceanna fórne isár faoi ís a géim bhlion ach ní an lú gan chance ní an dó faoi sin agus táí ó thola híomh le clé agus muide brenn amach go tlí an deise mar sin bise a cuidú le blach Cliath sa géad le agus fecim chuir me cnéí chul go i bhir a híineag seachas lá Páirce agus a eistú le Dan Murphy mí seach mar isteach lá na Páirce agus bert i bhir hocht agus i bhir a ní go chun déon lú míid an tusan standard mar sin árachaí an úntanáil agus tá, well, tá díon nimi agus beit gohánach se agus tíreach an náam agus ní chuir sin steach mar sin in na himnaí mar sin choirt fáil fi réid agus réití Clufa Leathcheannais Laighean faoi scór bliana agus blach Cliath chu tús mális agus sé na níor in chéad orcab sa Máirt Breathnach captí na fórne Tá go mag Máirt pas lábhach fáil a Craobh Peile as clún tarf ní tehád as seo Luke fós ag imacht cúpla cos céim tóí aige blachálínta dintan sin áháid ag Sean Kerwin agus chun déon lú cosins go sin Nis líor fada isteach ag Páirc Parnell hand tinta go sin ag go lántasach chun níd a réitir ceimiisgur tinta go ag Charlie ag Jamie McCarville a réitir gur hain sé siar Gandy fearbhlach Cliath agus Páirc Parnell hand a bhí stúrú go legan na Máirt agus tógann sin na kickin na zéire chamá go bhlach Cliath Murphy spás an tíbh ag an Páirc go hálan i Páirc Parnell na sé Máirtú Gardner beidir gcuoine se scór fós ag imach leis ach tá eilinn géir na sige McCarville le Shane agus amach fadla McNally agus chun é Lucy Shearnish Jamie Smith Ferris Leathcheannais Bertus Leathcheannais tosúir an inseo tá fearla tá cóngrach an seáin fear ní bhíonn sin Páirc Parnell hand agus blach Cliath chun rudí lehan Clyde Burke dúnach bat Burke tá sé skipaí bín tre Mr. Coolíach amá lena láh ú tan an léirtarn test antá sin scór maige agus in chéad scór fátige ag Clyde Burke hosa se an fechta se Mr. Coolíach a gimmert a tosíonne agus in chéad scór ag blach Cliath gan mór an caite cear hains chun déon lúidir géiche amach agus Aaron McClue tógad an cean sin faoi bhrú McDonald's bet chun déon lúidir socuis na sa Cluiche se Máirt spás an tíb seo eiste go deascin is tá spás an teag James Maguire an lá choulaí acra spás amach ribh a bhaintseach an cín tá fear an gantí dearg pas lábh Cliiste se an lán tosachnis Reynolds Flynn ach blach Cliath á brúmach an ceann is le go chun é lugus chun sibh na pelle an lú sa Cluiche gur beidir mó am seo fáilte go bin an not an Tráchtaire mar tá neart spás an tugad bheith blach Cliath agus í fáilte go is Cliiste is deas a spás Tráchtaire ban leis a gánseo se an lán tosach se McCarville tá luas faoi a se cuioine chuúil McCarville chusí sin ar clé agus ceap an gúil sí má idir teasta chamá a bhí luas an tam sin agus ná hálann tú sibh na léir sin an Tráchtaire í na Tráchtaire imi fós Gardner go bhlach Cliath Nis fáte McMorrow tinta go deasig blach Cliath leis spás chrathú agus sinna Bruton Crane níd an ceann sin an ard chéan chun mú blach Cliath fin Bruton chuir sin spás sin go deasach blach Cliath brab na súl kick pes amháin agus bhí seans ar chola cup agus tá dionach imachí sin seo a Páirc Parnell cían le dúnú mar sin coolbod an lú chu sé gear sé géichan but sé ceann se fada ferhhar gaiirí chun é lú lábh leis a grúte blach Cliath fáte eisiig chun é lú agus fáte eisiig Sean Callahan se spás an nuair se grúte lántas an obair Reynolds in the gamat, se láidir gur hol himpa le Sean Kerwin Reynolds fósa go leis tá rion na buntaiste be kick séige agus tá an obair dinta in chéad háirt chúisteach
An réite rugur se a brúneach an uair sin dúsa teach láidireacht. Agus kick service on. Go Cardle híana seachta for se an teachtain Chicate. Agus ceann deasta sa Cruiseach an cheappa leis deasog. Ceann sin bultige agus níd sí bulte crín. Tá sí bulte mú be sé tímanach a gansin. Bhí mar ága ceann deasta bhí an, well hóla go ceann éasca bhí annach. Níor an teangháilíonnach leis a gansin mar sin ceann mú. Nes chun lú brúsúas go dámanta. Máirt le bloc Cliath éalú a seo be seo donseach a tita gomácu. Agus tita áháil chun lún tam sin an brise grúte. Fátain is siada McDonald. Tímar sé sa gríomh an ora. Níor Cliiste trasna fad leis an láchúlaí. Maguire go hard út sí sin an ní dónam go bhfuil. Péad a chud mú go lú. Sinna chéad éireacht ó Máirt. Agus immert bhád an tá tá siad a brúsúas. Tá donseir bant leis Máirt le David Leonard. Chol fadach ní leis an ceann sin. Ísisiil. A denta go deas an tam sin Maró fear chúla. Bindal an a lún. Burkenis for an chéad scór. Agus kick ar cínte. Chun difrih le Cliath go seam go chun Lucy siar. Agus tóca Paul Reynolds hand an ceann seo. Agus an réite fiú an tacreacht ag leis an íon tam seo. Scéad a bhí breanú na clufií. Ein clufií tá sean an. An níor teúil go hálan ón talla. Tá sí glantíach me chip os cór na cúlaí. Ach an chéic ní se seo éasca. Reynolds hand, tá sí taistil, tá sí sin glót ar fád ar an trastan. A bhí neart fócaí aige sa níoracht sin. Agus blá Cliath tug an na seansaní. Agus iad mí cháchúdach an cín chun lú fósta sa cúisís. Fada hint O'Donoghue. Machgal on the park, it's not the block Cliath. Did go hint to Sonair and Thompson McDonald. Agus Derrida in the gama. And the farmer as come and leave Martin Law Park it's in the shed yet. Nish will chant up ag Derrida Dorian. Farless leave Martin Club Kenna. Ta Lewis Fee. Ta Bursis block Cliath. Ta Stack a Lodge. Roll Lodge ag Dan Murphy. Agus vi Dorian Craobh agus Cluiche Chancel up and T Shug and Fark. T Veligan Farkinish. Agus sé James Maguire capis hógus an ceann seo. Sé gitug. Tastin scór up. Le théine ho cruisís an ceann sin. Bulta ní sár. Bulta an trasna an chéad scór fáte chun den lú. Agus an láchúlaí James Maguire le sé gitug. David Leonard sé kickach. Ísisiil chuis an deire. Ger Reynolds hand amsú a chasin leit agus beidir gríon Cliisteach le bheirtro. Agus fáilte leis a chun den lúnis úte an seansa chrothú a seo tá agus úte an fóine chur a chó scór. Tá sí siolta ag Gary McClue an scór a fad. Beidir na chud an rí nó le chud an gríon le fearhlá Cliath. Agus cuma le Aaron mar sí siolta ar na trastan náide dó le náide dó. Gear an tam shot ag blá Cliath. Jamie Switz an a sinna hurt leis. Cramú Dearnach agus seafóideach. Ag fear an lú agus kick serious go bhí an go bhlá Cliath. Smith, Shear. Ag Maró le Shane. Am ag Breathnach an cín. McEnany. Cúis na bróg go deas. There's a spot at east and Tom shot at Gardner. Cliath tug go damach tá chun Lucy Shear. Dása bag deas McEnany a spás chorhuach. Cosins wáidin ag chun Lou McNally agus Cliath is sástachol nún sanál. It's gone din na Dorian is tá chuig ar déag. Tír go lína 65 chun Lou.
Brútan thug sé iireachta chéad iireachta ní don go thug sé faoin tam sin. McInerney. Tá chun lúsáasta sí siar a bhfuil bailach ag blog Cliath isteach ar seo. Burke go hard, bhil sin go háling ar chaisí faoiad tá sí ar an sasnan an scór fád a Cliath Burke ceann a choran agus ceann a bhróig há chuúin fáteige agus bhfuil sinnachaí leis an córas cosanta sin bhla chun tíh stu go gram bháin agus í bhla fáda agus ar an sasnan. Grúte agus cicamach le grúte ag cotton dé lú sin fear fun an scór dearnach McClue gur an lántas a chamsú ach ní eile Reynolds an ceann léamh agus into go mag Sean Kerwin is coming Nave Jude agus níos spás ag blog Cliath aon loban an fel a bhóga go sciúpaí isteach fada Joe Quigley naile Quigley Ross Rotal well tá an Ross Rotal a bhí sé gur ró Cliiste an flickpick sos sin ag Joe Quigley ní roiide sé agus is se le fátarí sé chun den lú Sinna mar sin caite blog Cliath cúlí máchan cín is tá seanta chun den lú orchan cín an shot a Sean Callahan Spás amach ribh Callahan trostal gí mór fádach fear blog Cliath fill siar Dorian Craobh is sciúpaí a chuil limar cos céim an tócaige tá sa réitor agus beidir go sé ró Craobh an tam sin agus David Leonard nis compórtach le líorad ach tá sé fí bhrúg Reynolds so snare haint sa ceann sin mach fada le Cliath Burke há scór fáteige fecinn sé McNally nis spás McNally Lewis faoi deasog faoi Ger casisteach a deasog gasa sí sa fada bhfuil tá sí fada bhfuil sí crín tá mai ceappa go bhfuil sí ar an sasnan a sin scór glót sa Captaí na Fórne McNally nar fir sé seilh níor de vísa gur sé gur casisteach a íomh le deise agus dúsa se an rí go deas agus blog Cliath is héis rá scór álas costa dacha chuí breid a ceann sin charíist chun lú duine go mána kicin amach ní an tofaí sin agus Darren McDonald ní tean fiú an duine eiceilsteán McClue gur Reynolds amseach Kerwin cosins bhainte de Kerwin mar sé Reynolds an dáin sér Leonard Hank Smith Gear Trasna Murphy Rashik Smith that's a block Cliath spás Craobh Peile McInerney Begney roll quickly will to come on quickly Reynolds hand in it quickly dash east McNally can't you check over Tiva mo ach Tiva stick yet and shagas Leathcheannais go and Cussentorn Lou Keelan Martin Shall not speak to Zachary to Cundilu Elu Lewis and Thompson up to the Kamak up Liam Flynn with more Gadisha here was Cliath nish a spás up to the Máirt tam shot McDonald agus chun lú chunne seh go deas Maguire lá fós aige agus níos seansa blog Cliath sí siar Glóir bhí feice Páirc Parnell ach líar a golf takeísteach a park sin glánta suas níor bhfuil sé faoin duine well tá sung me muint gan himnar níos cuine a bhí an drive sin níos chun lú agus Reynolds a cíach dá slát Reynolds be sé muí nach a cha meise crín ní bhéise sa fada mé ó tá sí taiisiil sí sti a gól well bhí mar rág meach an gríon chorás beidir go chúlbáide an lú cían á dunathú David Leonard má be sé díman is gan sin Reynolds bhúlse bhí sí ard ní rushí sa fada ach chiaata sí sa a gól mar sin chun lú imíoch an cín a chéadú agus lech leantan lú tá takeí nús an seo Asú le tús má, dita go má lá na park acu. Tóci go sciúpaí, which is an tógeile sin.
Tá sé cunne na Cluiche freisin. Grimes Murphy, Rahort Sadashka, Flynn. Reynolds. Money Northern is again. Tá Maguire TV still a Shane. You will be fast around. Pays my score and shot and Tom shot. Can Conchin. Egg McDonald. Tá sé come out. I can Conchin be the row adamach. Score more. Didn't Fergal real ashin. Stand to Phoebe David Leonard Timoch. Fishy Crochasus and Ergus. Fish attacker roch. You're in the Cárthach. Evan Nugent. Nish Fotig Bacanini East. Bradan Chachan Keen and Tamar Fad. Pantla Kuna. McNally. Tias no Hofach. McNally. Garen Shelva Hunyal. Reynolds hand. Glory Marina Ship Block Cliath. Tishugalina Carco Gamor and Spórt. McNally Kushna Broge. Ashen Zentag Asper. Hosha Brewer. Flynn Sertastachama. Angus. Kicks here, Martian Bezu, Vekachmuds. Paul Reynolds hand, Hun Concho, Gilwil. Neil, focus on Conchin. Clyde Burke. First block clear, Hull Nunsenall. Evan Nugent. You don't go to a session for the posty. Gardner. It's not to be Bezu Shanty block clear. Kicks here, Hogel. Cash will sheer fadle. Bruton at east. Agus Burton is just the Lou. Kieran McCarroll get Brucher by Eileen at Bruton Elu. Agus McInerney. Possession comfort to Leathcheannais to Gama. Finn Bruton and Murphy Brewer. Luca Boyle. Next spot and check McNally. McNally should ask again. Chance even Jaharan Saston. Can't afford to get. Agus Captain California and Cluiche and Flagrege. Martian, California whole score. As we see the Bell season Hedla. Gar, Heather Amy Gar, a Cundelu for Egg McClue. Maher, Farniv Queeveen. Maher to the Spórt Hohe, Agus to McClue Amy Lesh. Janan Concham shoot, Rostaton, and Ross the Crutic Fair and Lou. Agus Evan Nugent, Shelligach and Thompson. McClue, as the effect he needs to go out. Farniv bleeds it. Kieran McCardle. How look much a beginning road mach going in the Cluiche. James Maguire Mishtach in the Emil Carno Gachama. I guess well Bisha Ekisus could go in the second edition and going in the Cluiche. There's a couple of second delegates here. McCardle got in score 40 goals. Mutashin Anan Asha Hud in the heart. Can't you Bultsege? Bultse Fada. Will she on? Oh, Toshi on. Haran Sasnon. Scoring into McCardle. Well, we Marago Shakun in the Cluiche. Come in, Masha Roa de Mach. Ach, Wilshan Conchin le Court. Hangizi Schultarsen Sasnon. Kunde Lud Ashran Keen. Brunish at Kickamach. Setting Mike block Cliath a fought to Burke to check him come out. He shot out in Rod the Minner. Come out hope should that Farrell take him come out. Mark McNally. And Zasog and Tom shot. Uchi Green Tashi Shin. Haran Sasson C score fought to get. As well Cahan loose up Hordish. Shin scored Das egg block Cliath and Thompson. Agus the Fornia Asher ho scored shot Páirc Parnell. Anos could see Antanyvach. Kino Donoghue. Gjor. Each all Ash. Conchin Don Cherach. Can you state Neil? If he said a second old check or she. Imimu. I guess it's Shelvadash egg block clear. I guess Paul Reynolds hand. Gardner and Thief Sugar Fork. Queen who can't dodge a Hustach, a Hashin Leitze, a Date to come out. I will include each to go Hunden Lou.
Agus tá spás a bit of run sin no sean na líor dúsáid. Dorian stachfáda le Flynn. Agus láha susna Jacob. Shell of Chunyal, McDonald. Spás a McDonald agus lícurinn se líor de stasa spás a dis cholar chosanárda a James Maguire. Tá spás Maguire casatíhiste. Maguire go hard an se gitó gach man ní hic sí mácha ducha. Mé Reynolds an í chuniste ní bheith. Agus Maguire bud béid go cheartún pass a hurt. Agus heap go Dara Dorian a bhí héis. Riochtínta chéine. All himpas a Circa leis. Agus well, and we're Tivlina, Roger Rater, and Yakan Rater. Goshativ is Stigan Stua. You told him to grow up. After Ferdskin Rater, and you told him Goshan Ekelsh and we're Tivlina Durlisha. Marshan talking to Luca Brew, Edgar Kamashan. Agus Kavistach on. Oh, that's a good ass egg. McDonald. Ní check how turf in the post yet by Neighbor Shamach. The chance to chuck up, a chance to hold Bezer Flynn. Flynn forcing him on lesh. Hit Shashta, the Musk Bezer. Agus a court two. Kick eight again. Rater or hit shot. Loch down to Lou. A roger to foul it. Ach, Rater on your Shane Sosta. Agus Bezer. Liam Flynn a court two. Kick eight again. Bezer go court to score. Come on. Ach, Ton Lou give come on. Chance to go roho. Agus kicks your goods, Cousins Wajan to go. Leathcheannais one shot to Cormac McKeown. Maguire, off of him you get Reynolds. Takimach, dot slot. Maguire Leathcheannais shot. Agus just a shot to James Golchan Keane. Brandon Staff ní morgen passing away to Hort. McDonald, and the Dasik is just possible to TV Fork. Reynolds, TV Lesh, the fair TV shit, Mike and Chat. Ger Casa, Edit Dasok, Reynolds Fivru, Mach Fadela, McDonald, Tig. Oh, should score Dasik Tig. And get Tig McDonald, let's score it. And it's Condé Lugan to the house and shot. And it's the Michon Keane and Ishta Coolin one. Smith Fivru, Gramu Lodge and Thompson, Liam Flynn. Gardner, Sanair, the working country on the state. And what he bigger, it's a machinish on the Louvre, the castle up. And it's a gun in the Cliath, the Octama Fock is a gate, Lebesh at Sosta. And it's Ty McDonald foot and Coolin down the shin. Holkison kicks your shot and kick Tivlina. Riach off the camera mar, Riach Craobh. Quigley gear stop Cluiche. To the man Quigley and Thompson of Cliath. For Tasha Gardner. Blockly and Kurtu pass. McNally Shear. Quigley. Clyde Burke, Conchin. She shall contact Máirt and Leaighean. Agus a cool bullet at the Máirt to go get. Agus a shin late to go is it a Hain agus Aaron McClue. Where Ní chase Cluiche and Leaighean and Thief Sugar Fork. Agus McClue, Achel of him to get. Reynolds. Shall not just A15 to Reynolds. And the Gamma get a shall lodge it. Forcing him to Sean Reynolds. Spás Craobh get. Nishta Spásig, Condé Lou. Costin Shear. Gandhi Darny Keens it. Agus a race run nach Laighean. I believe she gone to well. If he kicks here TV1 and TV Villa. Then was in Máirt. Agus an Ash. I give her Husson a year shot. Aaron McClue. Colleen one Fotzig is he shot. Block Leathcheannais Shear. Agus Fotzig get Golchan Keane. Type McDonald. Tapping she machs the over deuce. McCardle. Agus Leathcheannais to Cormac McKeown and shot. Leader Shaska Kuig. Reynolds at east. Shas and chat. There's an enter for Ed. Condé Lou shot. Sean Callahan. Maguire. Holistach. Eddie on the Carno get. Nachan Lou. A 7 years at a TV line. The Das and Tom Shea. McCarroll. Lewis for Culturol. Shas a Gornell. Nishta Sheffield Rue.
agus an pass ach níl a pass an Crean is an Leighton Thompson and McInerney agus se an Doncher block Cliath is cholar chosanóide Oberwadin tá cubanis agus shot Doncher agus í fáte Craobh Peile Luke Rash fadla Nugent Chance Peter Hulden check block Cliath Maibin to the Garta Nugent fós gemacht Shell of Coltige will kick Sir Grutige tá generator agus well Evan Nugent a riach skippy agus a riach Crua a Crown Chanchan agus Shannon on Doncher na vins tú fad is chun keen as na himmer your fad Everyone see agus can chonig points don noi goim sin siú na deile seachtaine Mission Shan is éasca fi Paul Reynolds hand Cluiche agus chorach sean na fórne Asher cho score Asher pultige agus a pultar sin tastan Cho kicks here fotige Chuide me le rol Him tris na tada fósain Mission kinte va beidir Fergal real Banistor an Lou Ní sás na tamar na bheits Kieran Farley Cluiche ag le hamma lá na parke Éis bris grúte agus fáte ag an Lou Dorian amach fadle McDonald tak immer tar out fad Stachig Flynn ma ekin Flynn and Tom shot Grimes Murphy ní éis a pass chun Keane kicks your grúte agus nish doike McCardle can shot nu Maguire agus happening to doike McCardle Can Dacker Harn Saston, can Escamu Shantige on Lou or Rashrin Keen. She Tashtil, August Tushi, Tashtil, Harrison Saston, on score fad. We shall come out to Rog a kick Carth Cuigton. And McCardle Hawk can glow to Tala. Angus in Forest Ball, Coolin one, edge in the phone reach. Macalona Porca Heinz, David Leonard, Ashen Leathcheannais, Egg Reynolds hand. Kasha Shatstach Edinburgh. Ashen Mark. Gardner. Charista Gaila Kundan Lou. Defa Shinnugs and Lewis wants as Cliff of Locklear. Smith. Sanair Hunchan pass. McInerney balance das Sula Sean Callahan. McInerney fós a gimot. Pegin Triblod and Chemot on the Ganzach Dargo Himples, Kasha Kosshir, Cousin Twadenta, Gramu Madenta, McKeown and Thompson. O'Boyle, slash game Jassic O'Boyle. So Sheffield the Pusty a Hain, Agus Beshi, Doncher, cool ball in the Gama, O'Donoghue, Casa Chadash. Agus Mulgrew, Hans Duff and Chinnig, Keane O'Donoghue, that's the Garrel team on your Shashneska. Aaron Mulgrew, free Vrew. Fatek, Pierce Grimes, Murphy, to the Gamagin, Jamu, Evisha, Agus Nish, Edish, Tun Lou, and Mo Asagustin Shin, and Mosam Roo. Agus Planet Lewis Tuffree, Darren McDonald, Fossi Gimot Lesh, Stachel Reynolds, Lear D. Shessig Reynolds, Reynolds of Brandon Shasta Sula, Bruton is in the Gama, Aharay to a rock, and Yamuka Brew. Agus Conde Lou, Shanta Cabinish, Edish, and Veronish in the Vedu. Agus Kincaid, there's a good for Shah, who needs in the phone yet. I can not lift the top along the park. Darren McDonald, Ligama, Agus Cardle Machine. On the love of each Nursha, paid a photo on Tala Cárthach. Another dead a shot. Can the love a move, a heave of a clay. How long is Neil Shan button reached? And Count Put Ticket, because Nasta and Tastan seeking for ticket. Agus and Lunish, Hawk, Keen. Agus Nian Tau Figu Tilta Cup. Hanum at Leathcheannais. Mackle on the park at the Shishin Fad. Oh, did the Mass near go Callahan. Agus Sean Callahan did it at Ouse Fad. Agus Tom McDonald, Agus Callahan Gruttal, and Costner. Grimes Murphy. Ganzi Tarney. Cárthach Rator.
agus beidir agus Glínach Carla tar faoi seo. Mar na bhfuil se Cárthach cúig. Bhí Máirt is na cosaige. Agus ríist seo tógáil sus Máirt ama. Parnell's hand in Jahin Sostach. Cardinals na mitogi. Tíhir rón, ní tung me se tastal an jo. Chan an cancha Harrison tastal. Cardinal bullet more loaded. Ach ní veshi Crane. Reynolds geir chunel ste. Ach ní si kunni stege. Mar sin kir Keen kudamu e kunden lu. Ach no staft die rook dra goelie gaan Keen. Agus no se gar has blok clearal. Farteg Nugent. Nugent's riach a crua. Nesta Spórt go bin Steve singo fork. Agus tá sé dé sé éilúach agus sé Clyde Burke for sé chéad go bhlach Cliath. Bhlach Cliath an Cliachtún leis le scór an Ceantin Ards bhfuil si Crane níl. Ceantin imi mú. Agus bhfuil déala siad an tamsin. Ach níor sé dan bheith Crane agus Joe Quigley. Bhfuil an Ceantin Roar de héamh Clay. Agus réitir. Chiaapin, cuairtún seileamh, ní bhain, ach sé second gam se sa géad le, agus níon do faoi, chudné lú bheith sásta leisteach an Cluiche, mar beidir cínte go sciirte go náló, ach be sé sásta leisteach, i gúine na Gluiche, agus i gúine na Gléine, tá sé chun cín, an scór le hamann seo a glufa Leathcheannais faoi fiche a chuig go Laighean, chudné lú, híana sé, blach Cliath, 9-7. Dúnach bat Burke tá sé scipaí. Bhí te Mr. Cooley chama lena lámh ú an Leathcheannais an tá sin scór maige. Agus fáilte leis a chun den lúnis ú an seans a chrothú a seo tá agus ú an fórne chur a chó scór tá sí seolta ag Gary McClue an scór a fad. Burke go hard ú tí sin go hálainn ar chaisí faoire tá sí ar an teasnan an casisteach a deasog an gasa sí so fada, well tá sí fada, bhfuil si Crane, tá mai ceappa, go bhfuil si ar an teasnan a sin scór glóte ans be sé muí nach. A me se Crane ní bhé se so fada mé, ó tá sí taiisiil tá sí a gól! Well, bhí mar rág meach an gdíana chorás beidir go. Craobh Peile, nes Spórt an McNally. McNally is deasog géin chance i bhain se ar an teasnan. Cánna le fátige, McNally. McNally an deasog an tamseo, bhfuil si Crane, tá sí sin. Haran Strasson, 3 scór fátige. Eicinse. Ger casa a deasog, Reynolds fihrú. Mach fadile, McDonald taig. Sin scór deasog taig. Agus taig McDonald, le scór eile.
Fáilte leis mar sin go Páirc Parnell agus chun den lú áchúdach an cín tá áús an blá Cliath. Cínta feiceim idir fiche James Brady take isteach ar a barc. As Conley Vinchin. Agus tá take isteach sa cúlathe. Mar sin simú cétéis an farca ágal. Evan Nugent cínta an. Ach cínta muid seic ar sin. Ach na tilthaigse lastan seo Páirc Parnell áchúdach idir fórne. Chun de lús a glufa Leathcheannais go chéadú le rábhlíonn déag, bhfuil se ná táhaint amach sa glufa Ceannais. Tá obair na gapaltanta ag mrád na Sínsir na cúpla bliain. Bhí siú Mickey Hartig níos Ger Brennan, seoir se misneach eiste up, níos tá seanta go bhain seo. Mo glú, ceann sin dáin séocha sin léite ag an tunnaí díoch James Brady. Agus bheith Laighean is gur túsmach chuir se dáir le seo. Clive Burke, se scóir deasa gé cúpla nuaid. A héana agus McDonald. Lús lású go Brady. Agus Boston tíbhil an farc ar fad. Jamie Smith. Bit gur Sean Kerwin tá baintach. Glán cín tip. Féis go le. Se fear nach mééis se baintach, man bhín se gortaí. McInerney. Bruton, tenta go deasig finish, casa hímpel. Spás ar thu. A cosans bháid anta chun lú. Chur srían ed, chur stop leis. Fás a gimocht. Agus ríist. Cosans bhá. McCardle. Ger brúchan renach na blá Cliath éalú a sin. McMorrow. Charlie. Thug sé second bhean seach an cín. Tá Nugent éalaí tíiste. Seans beidir chúlann seo. Pass lábha. Nína pass lábha an chrín. Gramú máideta. Fós an chance. Blá Cliath cuppas cos game tóki. Nugent girl she's at the fell. Fair and Lou. See at the bell. I fought to dash up. I fought to dash a camera mar. When Capish go couple cush came to Gluco Boyle. Rivershin. Marnish Fivu. She's a gonial. And Rater kicks here Stach. Agus well, we shouldn't see go Capin. Just tongue kicks here. Bull to the team in American chip. You may say Eskach. Evan Nugent a gar Stach and Chin Hookshan pass. Hafadla O'Boyle. You're Irish. Sheddon years of Hunyan Cheder, August, never fared to Uro and Alan McCluiche, Aaron McCluiche, Chastnut. Martian Shear, Heinz Block Cliath Gick. Aidan Zacker, August Tossas and also has to go up Numadachin. Dan Murphy. Murphy found not the dinner keens, should that? Sean Kerwin, Eshin Foss at the bark. McKinney. Free Greg with an anva crane post and tastam bulte August Torrodi bugger a titum go honde lu tasting just wet keen August Glockshire lesh August Ish Derek McDonald physical to the lodge of take it conscious late to Dasik McCardle to tie Bruton free through minus on TV stero McCardle come a cost sheer a keen to 7 years I couldn't lu August Ish Derek McDonald holot Denta go on get Gandhi Tanya Shear, Nini generator. Dakar take better shell of Hunyal. Denta Maguire Callahan McDonald Iska Ant Bindle and Himpel at Illen. Angus Maguire Nish. Simon now we get hold Shear. Denta gets Asig out to the Hall Maguire, Spás a row. Shanted and Shagaloo sunk back to dream and McCardle Todd to the Rater Martian kicks here Achan pass love a Hainagus McCardle Tentagma Maguire Agus McCardle agus Shanteg Conde Lunish and Varnish Nuskuds good see Huling with Heder Sigliffit Agus what came in over Hunik with lads in Yanzi Vlog Cliath on the shin cut back Clichte Anursha Farron Lou Agus fucking just chance Ace cut Egg McCardle seeking fought again Irish and Conchal, she had a keen. He's got to see Hulin. No cool chin in the phone yet. I guess I shouldn't take it. Machine, cool into the phone yet. David Leonard, father. Organization native Jamie Smith. Smith found like cool and Nugent to the Gama. Sprawl and Nugent and Keen, Ashen Dentag kicks here, good it. Achrish turns a chance go on the loop, Phyllis Shear.
Agus ceap go mé couple the beidir TF sus go Laighean seo. Greg McEnany ag Nugent. Tuair sé leis. Tá Brady le Shane seo fáit aige. Burke. Tá sé chuí scúide chun tíomhlín ná go chúl. Agus sé an fearr tá héisna amsúáil Máirt McNally 3 scór fáit aige. Ní bhí sé mun sinid. Don sé ban gan sin clata sús gramú láidir an sin. Zasa ceol idir Charlie McMorrow agus Darragh McCall. Vertical láidir. McMorrow fós a tála tá Shantic Smith. Bhfuil an ceann sin ní na dhéon sí sin crín. Agus McMorrow a gairí in na heasa fearchúla. Smith fi am geile sé dasog. Agus a rí a Gordon seo. Agus a grita go sé beag a casúintí. A sin bult go lár na parke. San air de go mar ríiste acu nuair seo. Callahan. Ás ar fád a Callahan agus McDonald an tóci leis bhirrta acu. Agus Flynn. Spásan seo ag Cameron Maher. Laighean sé gur beidir Bruce Sus go bheith gan scuile cad chun é lú och an cín ro sciúpaí. Harry McClúg cumann í bheith na bro go buí an chéad botún dinta aige. Achla firmí a geta sé faoi bhrún seo. Ag Reynolds hand a chá dead an trega má éalú. Agus Laigheanta an lún seo. Leis an gúil bode, cían ó donna hú. McKeown tá go cúpla seansan is. Cameron Maher agus Block Bruce Suserb úr an éalúach tá dead agus ascab níos tá seansa go chun cín. Iris McDonald agus Callan a gobar le chéile. McDonald taig an tam seo. Callahan agus níos tá seansa an lú. Sef na níor a chuineal. Grimes Murphy. Agus Flynn agus chulúnas chun é lú fáil sef na líoride. Agus bhfuil tá sa gub tá siad cúil chun cín seachta má caite. Sa dáirle agus híanana seach le náide seacht. Maguire rí sé éilinse. Agus na éilinse chun bháin tá spás Craobh an tam sin ag McKeown. Agus a ríist an brise grúte a chun é lú. McClúid ríist in a go má. Maguire, ceann se don séireach, ceann se Cliiste, as ceann se grúte tíbiste, ach ní leis níor de chuineal. Fion tipping, éalaí tíbiste, agus kick sé grúte. Agus bhfuil capan Greg McEnany go sé an bug go má. Capan sé grúte bug, ach ceann se tóci, bhfuil hí taig McDonald gur thug agus sciúpaí, agus béidir gur hábháil fearr lá Cliath. Ach James Maguire, clog an hús aige, agus tóca sé sin an kick séir seo, ach níonn sé isca. Leis an gí. Ceann fáit aige. Seo ceann cinnach sa glufa seo heola. Chorach sé chéad cíine na fóine. Chun den Lú Páile i Páirc Parnell. Ceann sin bult aige ach níonn sí sin crín. Agus bhfuil chas sí ag i deire a go bhádró riarnach. Mar sin chúg cín chun chun den Lú. 3 cín chun Block Cliath ach tá 3 cín idir na fóine. Tá a lábháin in ríist ag McDonald. Scurann teamach le kick sleasach slóré. Agus a lús bhí Block Cliath túsach le feisnéimi ar fad. Dan Murphy-nis fear chéim chud ar damú láidir tam sin ag Cormac McKeown os cór Laighean Lú spráda ba sin. Ní hálann se chomininic sin níos mú. Das é cill Maguire nis isteach Joe Reynolds a brapasí seo. Teta go má achas into the Kerwin. Tá Kerwin éis achla fimniige, nis tá seolach a chus an áideach an cín. Lábhseáil botún dinta ag Block Cliath ríist sa lábhseáil. Agus an aistú seileadh a grúte Conde Lús a grúte Dorian. Agus Darragh Dorian de go má. Agus Darragh McDonald ar a Laighean Lú. Til ugacht a thuirteób an over dinta an Lú.
Agus bhfuil bhí mas ceap go bheiceach bud beidir cúpla ára an tríocht blá Cliath mar ní rudí go gomach. Agus anna dí eile teachtasteach. Agus sé Jamie Smith tá fágal páirt na himra. Agus ifir an 90, Ciarán Duggan tá teachtasteach. Is cuman ball bhódán ní bhéana. Tá sin rud a cinnta bhlá Cliath. Condé Lú Grotal agus a tiltte gomach up. Ar mór an dína súla sin. Flynn, dósa bag dasag Flynn. Reynolds a bogad tíiste. Siar hinse. Agus I ríist anta gomach up. Agus siad an ostan Doncher an tamar fad. An Lewis take a blah Páirc Parnell an obair dinta. Michael Haney, agus is tá seantaigh blá Cliath beidir. Clyde Burke. Burke frí bhrú, dinta gomach Burke. Iar daisteach falla Murphy. Siad na lábh hains blá Cliath ag Burke. Clyde Gerald himpa liverte, fartíhiste, fátig a fartíhiste, tá seantar hólan seo a bhfuil, cúpla coscéim tócaí, sábhailt sa níl, tá cúl fátig blá Cliath, agus a cuiní stas a gúil, agus well, bhí sé sinna tíocht a gama cíns agus Craobh Peile. Agus heapan gur fearr an lú chuiristeach faoiire. Ach cúl fáte ag Craobh Peile, agus inis tá Cluiche na fóinnear chó scór. Agus bhfuil chathair aga botúna bhíán a meas cúil an lú siúra go bríocht amach. Le fearr bháin a stoppa agus an fearr a tíbhaiste. Is sé bhfuil sin an flagrahort. Báin na Páirc an Bishop, grúta ríis ag Cameron Maher. Cúpla coscéim tócaí aige, tinta maige chun sé ceann amach Ribh Maguire. Scóir na sé tastó ó chun den lú. James a Fannelt, Reynolds. Gerard Costeach a dasag an tamar fad. Bhrealann sé an tíomh seo tá Tadhg McDonald le Shane, fátig Tadhg. Bhí sé scóir sa géad le. Tá sí sin breanú go deas, tá sí sin go hálan ar fad ag Tadhg McDonald rá scór fátig a sinna scór an lí. Na bachla cúis na bróg a chéis an cúil a dhéile. Agus chunda lúr as an cína cúlín amháin. Mach fad a Clyde Burke. Pass an air. Fátig Brady. Burke frí bhrú ag Tadhg McDonald ís, Reynolds inis. Gur Brúchler. Sean Kerwin nach taint sé tíocht fad a sgúil bode. Agus Greg McEnany le Shane, fer skerries. Bud sé sin an irin se chorchan cín. Bruton, fátig I fearr fud an cúil sinna Craobh Peile. Fátig Nugent, bhirrtaigh gobal le chéad ís, Nugent. Ach líor cáil sa péidir na obair se go bhlá Cliath. Ach fátig as ríist, a céile ríist a Tadhg McDonald. Tadhg breann seach an cín, tá Reynolds tíbhaiste le Shane. Ach fátig ag Darragh McDonald. McDonald a brúcham an cín. Go leor gandachaí Darragh inis le chéile. Agus bhain fearr an lúgal tíos le cramp agus heapan. Go Darragh McDonald tá méid. Chun fág seo a clúdaí go bhhair sin duch réit ar fad. Héana agus Callahan fáteige. Í dom gur McDonald gur an níor sin hol. Panta sosig Mulgrew. McDonald. Smaoine sé níor chuisteach. Rána sé gan éine. Agus beitir an lúna sé gur stanghaint as blá Cliath ríis a héis an gúil sin. So cúisís, momentum arú. Agus Darragh McDonald ríist. Crampa carás ó go sec nachin. Gan cearcha trí go le Cárthach. Tá sé seobar na gapa dhéanana. Liam Flynn. Tíbhaiste, fearr le Shane ag Flynn, ní heastain sé, Flynn fós a gimot. A se roir éonar iontar ag Flynn, ag Gerard tar faoi. Amach a fada le Máirt, sí sin a casa tá sí sin a thar an sastan. An scóir ag Máirt. Cúige go seach le cúnaí go chun lú ach a crothí ag Liam Flynn. A Cliath fearnaíomh cuimhín, agus an bhearna méad írís go áchúlín. An teachtar as sin a chun lú. Héis an cúil sin fud blá Cliath. Nis bhfuil flagrant blá Cliath ríist. Burke á go hálaí Tadhg McDonald. Le nach bhróig an tam seo. Clyde Burke ar siar. McDonald cai sé cuaramach. Cúpla coscéim tócaí aige. Leis fád Reynolds. Chunig Reynolds. Fearr in Andy Gorham a tíocht. Ian Passasauric Dorian. Ag fun tipping ach be fun ceca leor.
agus Ty McDonald an Shafún, Tarn Donald, Farah to Achel Fimiige. Glue. Flynn. Emerson to Cundaloo. Cormac Das Fotte Reynolds. And Cool Fottige, got ein score le Fottige. McDonald Tivishte. McDonald John Antur Freelish Dasog, Tashi Shane, Gyar. Agus Stahalov and Cool Butter David Leonard. She buttons again, and Jan buttons the door. That Agus will block Leathcheannais. Nan Holev Dunsi. Conchit Ishel to go Hall, get Cormac McCone. Go Craobh go Chama. Agus will Ruddy Machine. Chasvad Batural, Bual. And not to lose Páirc Parnell. Agus ought to want to mark Leathcheannais. Free score, Breathnach Chuige line. Flynn at east. Agus an achlichtig lads and Lou. Did a fantastic Flynn. Spásoski Suoscho. Dermot Donald. Beisha Shuk Craobh. Tashi Branu go Crane Rupsa. Tashi Shin Harrod Saston. Dermot Donald. Leidig a score. Hevel of a clay. Lisha Gittug. Dina on the Herto third free. Tasha hit third free. Agus 3 Chulin into the front east. Agus on these Stacher Hunde Lou. Vasha take it in the one to mach. Agus well Dara McDonald Crampo Carasso couple nummer dagen. Agus an Lou initiative to start. Costa Ora. Agus Fionn tipping at the Haitian Fork Ogle. Oper it's in Tegeson. Agus block Cliath free Vrood East. Reynolds giving catch Rutta Grutig Reynolds to the Gamage. The score la War and Tom shot. The Grimes Murphy TV Sticker Reynolds couple cush game Tokyo which on Cliath a score. The she Shinning McCardle hard Saston. Yet a holy as Cossadaka fought and Lou. Frag Reintoch agus in Kate score fought on Máirt Kieran McCardle. Agus he in the Hinig like he in the shot in the shot. Only to stack of block Cliath. Agus even a ficky hand, Shana Sinner Ryan. Agus Charlie McMorrow for a bullet crew gama, couple number da Hanagus. Isha Hees Lag Lumfa Pisa. Shivrin needs a going stack of Hunde Lushna. Ronan Deary. Deary. Gramo Lawton Shinek Deary. Agus Cárthach Rater Bidder. Yamuka Funya Bidder. Deary is a stack. Or stack crew agus Rater Captain Lordlish. So Crushis Big Vic McCartha. Ach, Conde and Lou not what. Here Chulin, see nummer 10. Kan fat block Cliath and Coolchen. Hodide. Agus tá court the brief ticket. Rich Mile Leroyds on the other stack of block Cliath. Hashtag Leathcheannais line nach Leathcheannais nach in chorus Leathcheannais. Ach kom op. Sna Carl Flynn at stach. Ronnie la tosu at near Hussha. Agus Shan Lawn Tussach scapping. Jamie McCarville at a bunch of Fork block Cliath. Nach ra fekel of fair to Cluiche shot. Shamar ta ornti. Ach ta over in the block Cliath. Mata shall call you Rish Leathcheannais free fiche. On Lou. Well, he's thinking Stadach Rohun shot. Bruton, Machig McNaney, Nachoch Fekelach, Ha Rog Tegimert, Shincher block Cliath, Bursula Park at House of Father Lou, shot far top Fekelach, Mark McNally, Captain of Fornia, McNally, Shinkan Dashstach, Father Le Flynn, Flynn, and Ashik McNaney, Ashik Grute, Rish Tegar McGlue, Awa Dentagazan, Ganzi Tarni, Gavin Nugent became a court of win shot on his bay. Agus well, you won't go Cree, Agus Spirit the Glads and Lou to give a down feller fad, a Crogocht, and the smooth. Agus Nugent, fun Carthach. And Tommy came up to end of my take. I did a kind of feet, Corsi Pelle, Guiga line with Hirsha Shamishnach, go Hunde Lou, and Dow Frishin. Free Vrood touches the shot in the Laighean. Ach McDonald. Come on, take a lad shot. The Farla Shane and Thief shall making to that. Angus Fawtig Deary Nishta spot, so he's pitted on again. I had Lewis, so he's a hood funny of both sides. Sheffy Vrood quickly.
Quigley dina gama. Grimes Murphy dina gama. Ilan Cárthach. Spórt chorthú. Agus Flynn sheer. McLeod tá sé tuirseach. Tá bhí go leor an seil feici aige. Cliath brú suas agus Nugent chuir suas Chasár tá chun é lúga Máirt. Ashes an fellin se a dírí le Shane. Cameron Maher for Colleen Das. Reynolds, McDonald imi leis, taigi gimach leis, chan an score lol. Peter fáitse, tuir se fin stiú ceann. Se sin go hálinn. Taig McDonald, chulla score difriúil, chulla score Crean, tí cín fáite aige, fear dimmers an rád sean ora. A gunneamh Laighean ar cháil chun é lú. Well, tá sé dinan taction an chop. Agus chaha Sean Reynolds a wallach ama. Chúlín na duna fáine, an bharna smú. Agus tá Diarmid Riley takeísteach. Agus Dara Dorian, héis Páirc ágalach, Taig McDonald. Bhí ceann amháin le cúis na bróga deasach an ceann sin. Níor stop sé riocht a chud a bit. Agus Cárthach bríspáinte go Ciarán McArdle. Bhfuil asáidí an go bhlach lia, forsin an cúla ga má. Ní héis scór lochan. Leonard amach go lá na parke. Má grú, Gershon Rutal agus a grú teige. Agus spáistí bhiste. Ní na passion ítach. A grúta til go bag McArdle. Beidir go chance le cool all. McArdle Hug se faoi. Bhí se ceart ach díra se Crean. Agus Loch Lanta an lú. Bhí siad an réile le Kellara. Ach a mó díach a ríiste chun lú. Agus well chun na mí. Dó seach le náid a hochlan cínta glufiile. Tá náid chun na mí. Na championí minir san ráidse a gim líon seo ach Zéfra Dublin a bheicech muid chundé na mí agus chundé lú áíor tuile chéile sa Cluiche mar mánan se mar seo béisiid. Bhfuil freagraigh bloc lia McNally chunne gimachta sa géad le trí chúlín. Ach tastín rud a cinnte seo bloc lia. McNally se na líor de fáte aige. Nugent. Gramú láide fáte ás ag McNally. Tíblis tá sen an Ryan ach fáte ás a ríiste chun é lúgus. Éonar hains bloc línis chun cín. Fáca siad spás an tíbhile an Páirc. Agus Taig McDonald. Compórtach a ríiste líorad. An Lewis Taig Callahan. Tenta ar bar an vertical bhil an na Páirc get out ar fad. Bhí McArdle le cuiinú an pass a thuirt ar an líorad an lábhaige. Fáteigh Dan Murphy. Agus Evan Nugent, tá sé tuirseach, Reynolds. Chola iarachtaigh Reynolds Gerald Shear. Pabal an líorad ach Cárthach réitir kicks here. Agus sin grúte ag Evan Nugent, dá love ag amháin an tam sin ag Sean Reynolds ní féidir aíonna. Bloc líanis agus tá an tam in na gunne. Thug chúlín is mór bhéide. Agus 7 númed. Clyde Burke Branú i drón tíomhlíne. Ar taithí go tíomhlíne bloc lia. Caiise beidir scór aibrú. Flynn, takeísteach. Quigley, testing scór. Bhí sé misisiún sa géad le. Ach bhfuil sí sin Crean, níon sí sin ar an sasnan. Agus scór le mú bloc lia. Agus bhfuil siad chundé lús le takeíochta. Atá glór cifan amach. Háil siad a gunne Chialdara. Sa bheachta seach tá chun na mí a grúchta na Chialdara. Agus tá lú grúchta na bhloc lia. Cic amach mar sin san éir. Grúchta an eile. Aaron McGrew. Crógacht éis agus well. A cin énig go láid an tam sin. Agus bhfuil sé líorad. Ní mai cínte dechar haulú an tíomh seo. Ach an réitir áil cantais. Aaron McGrew. Meis a Brandred. An statisticí méid briseach í rúise. Agus beis go bheic muid an réitir áil cantle mé ar tíomhlíne. Tá ná mai ifan cór leisanis caitú Páirc ágal, mar sin níos ag ar Páirc ágal. Reynolds al trasta canis an réitir.
Connor Máirt Líne. Cárthach and shot. Cínte. Kinda. Feckin with Lane. Cárthach Peile Chiapain. Agus shot Cárthach Peile. Will. Ein with the Craobh block Cliath and then shot. How lost score one and a block Conde and Lou. Even a hot side Tráchtaire. Agus shot Owen O'Connor Flanagan. Agus Eshin Taki Stachel Bark. Agus Paul Reynolds hand for score Dassie Gaedla. Ashin Chudnumed is in Lou. Agus Leathcheannais. You don't wish the Cluiche free fiche. Idiov. Don't know free fiche cup of blian. Ashin fought a cup to the dash. Egg Riley. Fought to dash Egg Maguire. Imi Kuna cup numed. Fought to dash Egg Riley. Will dear one on Fornia. Agus Cunne Lou heard begging his move and Keen Neil. Can't Emi Moo. Agus a yesh. Tokish a cup of second at Easter block here. Agus in Can't Brewer Bruton or Murphy. Murphy didn't come out. Shinir Zassi Murphy of fair to free route. Agus Nish block clear on Nunsi. Casual cup of score. I'm sure should have fair for score to Gaedla. Clive Burke. McDonald, Gergar Shear, Slowning, McDonald. Burke, Stas the Lord. Sen and Ryan. Slucky Suez, Saharator. Agus Cárthach. Graffield into. Agus a Will. On top Army block clear. Holched non score, I'm sure. Tommy gemacht. Kianchin Tokyo quickly. Will Terson Sanson quickly. Ach Will and on Army block clear and Tráchtaire. Agus Conde na mi Fóschan Keen a chead a chuúlíonn in the Fornian sin. Agus well Fóschan gemacht. Will Conde Lou. Did come on. It's an air chain Diarmaid Donald. This has chance to boo and shot. Kieran McCardle. Ha fair TV still on Meckencha. Riley need a pass into score has to shot. Damien Riley free through. Will kick Sirgut to needs iterator. A bit on chance. Will chance like block Leathcheannais Tráchtaire. Have you chance in your own passing to live fair to Contunity. Diarmaid Riley. Should have look up oil for the cool give block Cliath. Testing Connell up. Agus well. Fair and Lou. Kieran Agus and Thompson, Ronan Deary, Tá Cárthach Peile fought to get, and Ray took Captain to Soprano, it's her tick Beidro. Near it Fosse block Cliath, Chiara Hulin, Agent of Fornia, Rhona Magalet, Fortek Nugent, block Cliath, Queen better to score, I'm sure. Clifford Gusri Fuinte, McNally, Condaluna, Shags and Yeroga. Fortek Murphy in shot. Murphy quickly to her quickly free. And she shouldn't Cárthach. Nive she crane after she Cárthach. Brisha she she's just a goal. Chance shot. To she tackle mach. Well. Put me all a block clear and tall. Conde Lou data run a bit tall on Thompson. Fortek with Keown. Nugent to the Gama. Cameron Maher. Garrett Bishop Shear and Chinapta. Conde Lou forced to see Shear. Agus block clear when the Horn to Lears Marshall Stas in there. Data run a bit tall quickly nish. Tá Ronin fósa in the Fornia. Neach a second granam. You've Máirt and gone to Gortian. McEnany. Gerlimper Reynolds. Reynolds keen to Harn Shear. Stop Hollore. Fought the Tom shot. O'Boyle. Ninchi Shin Harn Sasson to Shimu. Agus well we score Tassel. Ninchi Shin Harn Sasson. Agus Máirt Tivlini Gerolstach. Fanamach came out on Beshevesan. Conde Lou on there. Free Fiki Hina Kubahavi is a doyek. A Leathcheannais line. A will on there a Fiki can and call you Hama. Kino Donahu. Come more than the Gachlefe. Chiara Hulin. Number one. Agus ni howlan nach my Máirt and Breshan. Which non score lam shoot. Into there at East. Kale after Darren McDonald. Kicks their Groote.
Craobh Peile Cumalesh did to Gamag Titcha at a Tálach which anan score am shoot Shada Maguire score 1-0 Hundelu James Maguire Nín Shin Crean after Shimi Clay agus Dermot Donald leads the Huspont as a conversion Law Páirc agus Brew Nisher Vlog Cliath Hundelu harsh at stade free ficky heel vi should the Leathcheannais free ficky Euro Murphy Callan Kamala Páirc Nation Bishall Forte Ryan is tackle Lena Lawn Tussoch agus a réitir a kick Searton agus Gramu Sinacúlach ní taú seir tanla Nis tóci bloc Cliath ceapan in pointe Níla Sang cébé an Brishevis on agus ceapan go bin Aaron McGlue Cárthach Bui Mar sin chuir tí chuúlaí níos na fórne ach Citta Fáci ar a glug sin rud a smú a sin Harn Traston ag Carol Flynn an leith isteach go chun lú tríocha second carte céimé deile a Fáci an bhuilean lú ná gríim a chuineáil agus áit amach sa Leathcheannais Conor McGinty take isteach an gandíomh 30 Keen to get that fogel Páirc James Maguire Achlaf here make James Maguire agus ceapan tuirse seach éimar deile a tuc as go Lánchúlaí an sé Dermot Donald go dtíhann tá teach an bharc tuirse crampaí agus bhfuil be sé guimh go mé chud cóla leacaí sin an taicseaní inna kick amach fád a hainse ag cían ó Dunhu na himnú fád Law Páirc dite go má Callan san air Nis tá seansa chun éilún Cluiche Ruttal fáte ag Diarmaid Riley Tá McCardle díbiste Díanna Cooley McCardle a dúir se fao chúl McCardle Harrod Tesnan Tá Condé lú ceapain ag Leathcheannais faoi scór bliana Peile Mother Darley mirror to shot the McCarley Bishit agus Craobh Peile Leath tonight Maguire fós a give leis an réitir níocha second imní aige McCardle an cinna Cárthach aige nína dófaí sin Maguire inis Eishin faoi bhrú Cárthach dubh ceapaí bhéis an agus tá muid tarn le ránúma Cárthach dubh Cárthach réitir ach tasting rá scór Vlog Cliath which ná rá scór am siú ach an kick amach sinna chun lú fada grútas in air agus an sin ar ailob Cárthach Vlog Cliath a scór am siú Cárthach sin cúlál Leonard Lochlantan lú réile hola Kellera McNally tíbhile an fárcanis Counter Bulteg Clive Burke Counter Contartach a mé nach chúl Callahan a ríis an ána Murphy fáte Vlog Cliath Quigley block holítach fáte Quigley Cosin tíise chun é lú Counter tasting rá scór McEnany san air Dunú tíat amach grútas san air Well, cool and Vlog Cliath. Oh, so well eat Agus kick Carol Cúgvéis an ceapain. Agus leat an lú cuimhid a réitir adog a héide. Well, hánig cían Dunhu amach ní éis na hábhala. Idir ceapain Máirt agus Callan a bhí an. Tá tríú agus 3 second caite a réitir. Howling beidir go bud seo. Leonard it's on the Gandach Gorama a Grútse a Ryan a Gary Fotash and McCardle with McCardle on Shrevna Lear de Hunyal Shana Máirt to the Jenna Shire Tasta Croy and Condé Lou August Brother the Gillera Visha to Leathcheannais a free ficky in the Fiche Doyeg a Cuichedor Sangracha free ficky to Condé Lou so Leathcheannais a Google line near in the Sulish Visha Hain agus a tilse go móracu an cúlsin a bhí cinnach ach na scóraí a críochnú le Ciarán McCardle le cúlín na bua a fágal cheadachúlín idir na fórne agus nína defaí an nidin sár tuair sé dá ceapain chundé na mí an teachtain tugain modó léon áús glufa sin ach go háirdachas lo mío le Vlog Cliath ach a tilse go má an scór dearnach an seo a glufa Leathcheannais faoi scór bliana Peile chuig go láin Condé lú hína 30 Vlog Cliath hína ní. Dúna bat Burke tá sé scipaí bín tre Mr. Cooley chama lena láh which an clear turn test antá sin scór maige
agus fáilte leis a chun den lúnis, which an chance a chrothú a seo tá, agus which an fóne chur a chó scór, tá sí siolta a Gary McClue an scór a fad. Burke go hard, which sin go hauling, or chashi fiera, to she aren't sasnon, and Castach at Dasog, Gasashi, so fada, will Toshi fada, would she creen, to my cap, will she aren't sasnon, Ashen score gloats, it comes Bishop money noch, Hamesha creen, the Visha so fada me, or Toshi Tashel, she sticks a goal. Well, vi marog, making the Caras, basically. Luca Boyle, Spórt check McNally should Dasog again, chance even Jaharn sasnon. Conal fótige Máirt McNally and Dasog and Tom shot which he green Tashi Shin Harn Sasson C score fótige making chat Ger Casa edit Dasog Reynolds Fivru Mach Fadela McDonald Tig should score Dasog Tig Hanga Tig McDonald let's score Tivishte fótige Tivishte Tashanter Hulan shot a will couple Kushkip Toki Sawal to Neil Takul fótige block Cliath Agus a Cunny Stas a goal fótige Tig which has scores a gate that tá sí sinna breanú go deas, tá sí sin go hall on your fad. Ag Tig McDonald Rosh a roi éonar Iontóg Flynn ag Gera Turfí a macha fada le mar which sí sinna casa tá sí sin a haar and Saston an scoring Big Flynn Spásoski Suoscho Dermot Donald be se seo Cróga tá sí breanú go Crane Rumsta tá sí sin haar and Saston ag Dermot Reynolds, McDonald limi leis, Tig imach leis, which an score lol, Peter fáilte, Tír fin stiú ceann, sin go hálinn. Tig McDonald, tá McCardle tíbiste, dín na cúlí McCardle, a dúr se fí húl, McCardle Harrod Sasnon, tá Conde Lou Capain, a Glyffe Canis fí score bliad a Pelle,